You take coffee with your cream, you squeak like a teen, and the Hugh Grant stuff you've watched enough, you mumble it in your dreams. You rock out on a broom and mangle some tunes. On weekends you dance in jammy pants until the afternoon. Men lige så sikkert er det, at der vil komme vækst og fremgang i alle dit livs forhold, om du dagligt gør din træningspligt på dit læme og din sjæl, som du nu er i færd med det. Hold, vi går til den næste øvelse. Sæt dig ned på gulvet. Fødderne under en tung genstand. Samle fødderne, knæene let bøjede, hænderne på gulvet og rank ryggen. Læg dem så ned på ryggen, i det de ånder dybt ind. Læg dem helt ned og foretage en dyb indånding. Og hejs dem stadig med rank ryg og bøj kroppen frem i den dybest mulige udånding. Og fortsæt nu denne dobbeltbevægelse i nøje takt med de andre, de føler trang til. De tusinder, der føler sig slået ud og mangel på kraft og udholdenhed, ofte må give op i livets kamp og sukker under træthed og selvopgivelse, skal af denne vej tage kampen op, i tillid til, at det i sjæl og krop You take coffee with your cream. Kain tayo. Fucking P-A-R-T-Y! Hi guys, I have decided to remove the music because I don't want any copyright issue in this video. So I'll just sing for you guys. La 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 la. It's almost done. Just bear with me. La 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 la. I hope you'll understand. But it was a very, very, very good concert. I enjoyed it, even for me that I don't like so much metal music. But it was a great performance. Just maybe search for the band and you'll see how they sound like. Yeah. La 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 la. My God. Thank you.